In-negozjant taż-żejt George Farrugia kellu ċerta saħħa fl-Ene Malta għal dan Xavier Balzan, l-editur tal-Gazzetta Malta Today fuq il-programm Section 41 ta' Tlieta. George Farrugia kien jittratta l-Ene Malta, l-uffiċjali tal-Ene Malta, qisu diħel hemm ġew parti mill-Amara. Dak kien jidħol hemmhekk b'ċertu konfidenza, jidher ukoll li kienet ovvja li kellu ovvjament influenza kbira. Xavier Balzan spjega kif George Farrugia ma kienx involut biss fix-xiri taż-żejt. Għax da George Farrugia kellu finger in every pie, petrol stations, affarijiet, kollox kien jagħmel. Anka dwar li hawn fit-triq George Farrugia kellu x'aqsam magħhom. Ikkummentaw wkoll dwar kif wara li l-kumpaniji Trafigura u Tozza kienu rebħu kważi l-kuntratti kollha tal-Ene Malta, Godwin Sant ħejja rapport dwar il-fatt li l-kumpanija Shell kellha raġun tgħid li qatt ma rebħet kuntratt wieħed. Il-kabinet ta' Lawrence Gonzi jiddeċiedi bażat fuq dan ir-rapport jagħti 5 miljun lill-kumpanija Maltija, 5 miljun tax free lill-kumpanija Maltija lil da. Lill-kumpanija Maltija? Lill-kumpanija li tirrappreżenta x-Shell. Ix-Shell. Li b'kombinazzjoni l-avukat tagħhom kien Simon Busuttil. Id-diskussjoni komplit waqt one breakfast tal-4 filgħodu fejn l-avukat u l-opinjonista Bernard Grech għalli huwa ma daqlux id-diskors ta' Simon Busuttil dwar dan il-każ. U meta għal dak id-diskors, ma tantx daqli. Simon Busuttil qal li l-iskandlu taż-żejt qed iservi ta' paraventu. Ġifieri l-gvern jista' kemm irid jipprova joħloq paraventi, attakki, skużi, inkluż din il-kwistjoni. Dwar dan, l-avukat Bernard Grech esprima wkoll din l-opinjoni. Jiena ma naqbilx miegħu jekk qed jgħid ħana mpoġġiek jekk qed jgħid il-gvern qed juża l-iskandlu taż-żejt bħala paravendu, dak id-diskors ma naqbilx miegħu.